Sang ni Sompali Narendra Modi Prime Minister Ron ni Khan Lok Sabha MP zong te an bial huam chunga khopakhat model village chapuang turle chu model village cha chuan electric supply thale tui thiang hlim niang hnar te kongpui thale zirna tha te mi puite tana chop chuak turin na ti a chung model village te chu smart village an siam tur thu le khochunga school te po smart school an siam tur thu apuang boka tuna Uttar Pradesh Chief Minister ni mek Yogi Adityanath hi sang khajakwa somkua paria ta tangin sang ni som pasaria Chief Minister ani thleng khan chol lovin azonin kumsam ni vel zet Uttar Pradesh a Gorakhpur biala tangin Lok Sabha MP ani chauchar chara Smart Village le Smart School siam tura sang ni som pali apu modi ahmalak na po Yogi hian abial Gorakhpur huam chunga khopakhat Zangal Ohari chu model village cha apuanga model village cha puana changa kumli hnu ama tak phei chu MP atanga abana Chief Minister ani to hnu sang ni som pariat March thla a dalalan top channel lin Zangal Ohari khua chutlo in an khua sarkar school Yogi ji le Modi ji ten smart school han puan chu engtiang chia smart nge ani an bel chianga तो स्कूल के क्या हालात हैं, कितना स्मार्ट हो पाया ये स्कूल, इस बारे में आपको आइए दिखाते हैं अंदर क्या। हाँ बच्चों, कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास में है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? kan huang hian no pangthen khat varanda an lo thutlar thapa an class leader ne na dilalan top channel palai saura phian an pol zat le school a enge an zir thin ti te zota no pang hian pol thum zir lai an ni thu le an subject zir chi sang te asila saura phian ni tin cho chhun an don le don lo azot le a no pang hian ni tina an don thu in na chang chumi hnuah saura phian no pang te ne na India Prime Minister Ming an hriat lo azota no pang pathum velin an ban an phar Uttar Pradesh Chief Minister Ming an hriat lo azot le a no pang pali vel bokin ban an phar le a chungzinga mi pa no pang pakhat chu mic pe in an Chief Minister Ming soi turin ati a ma se no pang hian a soi mai theilo Prime Minister Ming azot chun zom le a Modi ti in no pang hian a changa Modi a ming pum ma zole hnu in abula no pang dang pakhatin na ron changa chu no pang hne na chuan a ming le school an thil zir thin te saura phian a zot zuya no pang hian an thil zir soi mai tur hrelova an sira ding an madami na ron soi hnu in a hre chuak vele a क्या पढ़ाया गया? पशु का नाम अब मैडम बता रहे तो तुमको याद आ रहा है, ऐसे नहीं याद आ रहा था हैं? अच्छा, आप मैडम जी आइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? chumi hnuah saura phian zirtir tunu chu pan phein zona azot zui ve nga la zirtir tunu in he skula kumthum vela tho to thu a soi hnu in saura phian sangni sompali a Yogi an he khua hi model village chata na thlanga chumi hnu chuan in skula hian ma son na enge motala thlengem ti na zota zirtir tunu hian ma son na hantia chuan a ma saberin he khua kongpui te hi siam thatani a tia soila in khua thil thleng ni lovin he skula thil thleng bi kania ka zo che ti in saura pan na pot chata zirtir tunu hian school cultur po in kongpui a poimo vel thawalom kong an siam thata wang hian a hun taka school te ka thlen thei pha a tin chu chau lo po chu school a po ma son na tam tak kan hmu tia soila in saura hian eng tenge ti in a zota zirtir tunu hian toilet te siam thatani a tin kan hmuang hian tengki te po hi siamani ti in a soya saura pan tengki te hi chu khomi puite ta na siamani ang chu tui a hongai hrimem ti in a zot zuya zirtir tunu hian tuna chuan holo ti in a chang बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। क्या जैसे बताइए? जैसे कि टॉयलेट भी बना है, दो स्कूल में हमारे टॉयलेट बना हुआ है। फिर ये पानी की टंकी भी बनी हुई है। पानी टंकी तो गांव के लिए बनी होगी। गांव के लिए तो हमारे कैंपस में ही है सर। पानी आता है इससे? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। तो टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। जी, पानी नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, स्कूल में टीचर कितने हैं? टीचर हमारे यहाँ 7। chumi hnuah saura hian zirtir tu engzat nge om cheu ti in a zota zirtir tunu in pasari tia chan hnu in saura hian
nangma chau mu turi ombok si a tina zot zuya zirtir tunu hian keima chau amin mu na chan chu midang pahni bot parisata an duty a adang pahni kan headmaster le assistant teacher pakhatin chol an hmang mek boka chu wang chu ani tina changa saurapan tuna tak chuan nangma in school pumpui hi en kol top mai ti na ani mo ti na zot le a tuna tak chuan I mu ang hi ani ri mai zirtir tu dang pahni sotilama son an thu ve boka ti na chang दो हैं OBCCL पे तो मतलब पूरा स्कूल फिलहाल आप ही संभाल रही हैं अकेले? अब फिलहाल तो अब जो दिख रहा है वो तो है ही है सर। 2 और टीचर हैं उधर बैठी हुई हैं। क्लास के अंदर देखा था पंखे के नहीं चल रहे हैं? नहीं chumi पंखे तो nuwa नहीं saura है सर। phian पंखे नहीं है। class chunga पंखे fen te चलते chu om नहीं ve हैं। a ma se han vir box si lova ti na zota zirtir tu nu hian ni e fan chu om ve a ma se an vir lo ani hi ti na changa saura pana chan na zo in zirtir tu nu hian electric connection an nei lo thu in na chang चलते नहीं है क्यों अभी नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। बताइए योगी जी का जो है आदर्श गांव है, यहाँ का ये आदर्श स्कूल है और यहाँ पर बिजली तक नहीं है। पंखे लगे हुए हैं क्लासों के अंदर मगर चलते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर बिजली आ ही नहीं रही है। बिजली जी। आई थी मतलब cameraman in classroom chung thla hala kwal wang la in nunglama tangin zirtir tu nu hian electric connection chu pe kan ni venge ya ma se hlotling thei ta lawani hi ti na lo soya chuta an bula ding cho chhum tu ni om tak nu pakhatin connection chu pe kan ni ve a ma se mi in connection hrui an pot chatin an rubo da ya chumi nu chuan kan nei le to lo ti na lo soya engtika nge hrui chu an ruk bo tia saura pana zo in chunu chuan kumthum vel chu aliam to ang ti na chang 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं chumi nuwa saurap te hi classroom chunga an lu ta है। बिजली तो नहीं आ रही। kan huang hian room chunga chuan thuthleng le do kan po om khan lovin khum ang deuh do sana ti hian no pang an lo thutlar thapa pol nga zir lai no pang an lo ni hloma क्या पढ़ाया जाता है? in room a hian fan na in khai ve nge ya ma se havir box si lova lum te hin ti ve lovem ni ti in saurap hian no pang ho chu azota lum man ti thin thu in an chang अच्छा ये पंखे जो लगे हुए हैं पंखे चलते रही गर्मी नहीं लगती तुम लोगों को? लगती है नहीं चलती है सर। क्या कह रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? सालनीगढ़ शालिनी गौड़। हाँ बताओ क्या कह रही थी? कह रहे थे कि लगा हुआ है पर चलता नहीं है। नहीं चलता है तो कभी शिकायत नहीं करती हो मैडम से पंखा नहीं? India Prime Minister mingin Shia M tina zota ba nan phar su awa सभी को पता है। ani le Uttar Pradesh Chief Minister ming Shia kan omem tina zot le a किसको पता है? ba nan phar le deuh vek nu in an jinga no pang pakhatin Sri Yogi Adityanath tina changa chumi nuwa saura phian chu no pang hne na chuan in bial tu Lok Sabha MP po ani thrin ti Shia M tina zot zuya no pang in o ti a chan nu in saura phian ani le smart school atan in school athan nu hian engna tenge tho ni to tina zot le a no pang hian kho chunga kong pui siam that ani thu le tengki da ani thu te haron soilang ve le a saura pan school bi ka ma son na enge motala thlengem tina zot le a no pang hian ek in chian siam that bak eng man ti lo chuat te po a khokin a khwar na sa hle a tun maya po khan kan thian pa pakhat chuat khwar hi rap sualina tlu a alu a so nat pha ti in an chuat khwar chu halo ko mu a एक क्लास भी गड्ढा है, अभी एक वो गिर गई है, उसके सर में चोट लग गया है। गड्ढे की वजह से हाँ, उसी में पैर फंस गया है और उसका सर में चोट लग गया है। साफ सफाई होती है स्कूल में? हाँ हाँ साफ सफाई chumi nuwa saura phian ani le tuna hian pol nga injir mek ani a in school a hian computer a omem tu in nge computer mu to cheu ti na zota hemi pano pang bok hian computer pat sang min zir tir thin ti na changa athu in injir ringota ataka khoina chance in la nei lo ti na ni mo ti a zo in o nei lo ti na chang computer chuin mu cha khlom lovem ni ti na zot zui le a chak chu cha ke ti na changa ani le in zir tir tu te hne na computer min enter ro u hin tingai lovem ni ti na zot le a no pang hian nui deuh vur chungin an ron ken miau lo chuan eng tin nge kan ti ang ti na chang
कंप्यूटर पढ़ाया गया है मगर कभी प्रैक्टिकल मतलब उसको छूने को काम करने को नहीं मिला। नहीं तो तुम लोग का मन नहीं करता कंप्यूटर देखने का? देखता करता है मन। करता है। अच्छा तो मतलब कभी टीचर से नहीं कहा कि हमको कंप्यूटर ला के दीजिए? तो कहाँ से ला करेंगे हम, अब नहीं लाते तो हम लोग कहाँ करें, हम लोग क्या करें। अब देखिए ये हाल है योगी जी के जो आदर्श गांव का स्कूल है। स्मार्ट गांव की बात हुई थी कि स्मार्ट गांव स्मार्ट स्कूल, मगर आप देख hei hi kum som ni don lai yogi a MP alo ni thin na bial smart village le smart school ata na athan mun ngei mai ani a electric connection taknial po omlova computer chu hlat takani saurap hian pol nga zir lai ho hne na hian an puitlin hun an ni tumma zota ama sabera thu hian zirtir tu ni atuma adota mi hian doctor ni atuma hemi pano pang hian scientist ni atum thung saurapan scientist atunge ngai san tia zo in aham hai lutukin scientist ngai san ming a theng hila APJ Abdul Kalam ming ishria em tina zot le a o kha missile asiam train ti in phur takin na chang साइंटिस्ट बनोगे? अच्छा कौन सा साइंटिस्ट पसंद है तुमको? हमको हमको जो दीदी जो शब्द होते हैं। APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना है? हाँ मिसाइल बनाते थे। हाँ मिसाइल बनाते थे, उन्हीं के जैसा बनना है। हाँ। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? no pang dang te han ni tuma zo kwal nu in room le lama halut phei le a pol nga zir lai no pang ho thu danang thau khan pol zir lai no pang ho po an lo thutlar vele thap hloma India Prime Minister Ming le Uttar Pradesh Chief Minister Ming a zo in an vai nan chang ruala पता है मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? और तुम लोग को ये भी पता होगा फिर कि उन्होंने तुम्हारा जो स्कूल chumi nuan school ta na yogi a na tho te a zo ta tu man soi turan threlo ani le voi khatal nang mani mutur chewin yogi ji hi school a aron kal to em tina zot le a no pang ho an ngoi thap nu in an zirtir tu nu in a sira trangin tengki hong tur hian school campus sa chuan aron kal to tina lo soya saurapan kumengjat kalta ange ron kal tina zota zirtir tu nu hian kumpo la tlinglo tharuk thlasari kalta vel kha ani tina changa chuta saurap hian tengki chu hong to mo tina zot le a zirtir tu nu in hong to in ka hria tina changa saurap hian hon chu an hong to a ma se tuya la ho theilo ti na hani mo tina zot le a zirtir tu nu hian o tina chang तो उद्घाटन हो गया इसका? हो गया है शायद। उद्घाटन हो गया मगर अभी शुरुआत नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए जो आप योगी जी जो गांव ये पूरा आपका स्कूल गोद लिया था तो उसमें स्मार्ट गांव zirtir tu nu hne na vek chuan saurap hian ani le yogi an he khua hi smart village le he school hi smart school lata na thlan kha ni a he school a hian computer le chu tiang lam chi thil dang reng po chu engma mu tur om lova engtin nge hetiang hi smart school kan ti theyang no pangten computer an zirve theinan te hian demand in siam lovem ni tina zota zirtir tu nu hian ke chuan ka siam lova headmaster in a hria ang tina changa saurap hian ani le chumi ni lo thil dang dai ve deuh thleng te omem heng te chu khodanga school pa ngai ho ne nan in ang renga danglam na engma mu tura om bik si lo tina zot le a zirtir tu nu hian ni chu hani khop mai ti zong in na chang कुछ एक्स्ट्रा मतलब ये तो नॉर्मल स्कूल लग रहा है जैसे कि तमाम स्कूल होते हैं सभी गांवों में, कुछ मॉडल अलग से तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ ये तो है। ये तो देखा आपने स्कूल की हालत देखे कि hetiang hian kan huang hian pol sang pathum arwalin zirtir tu pakhatina zirtira classroom a fen te chu vu ave bok ma se electric supply ya omlova smart school hanti ve bok ma se computer taknial po a omlo yogi an ro pui takin tengki aron hong ve nge ya ma se tui ya omlo hei nge hi ni yogi a MP ani la ya Prime Minister Modi a suang tu anga smart school an siam chuni हाँ ये तो है। ये तो देखा आपने स्कूल की हालत देखे कि 3 क्लास में एक ही मैडम पढ़ा रही हैं, पंखे लगे हैं, बिजली नहीं है,
कंप्यूटर या स्मार्ट की बात होती है तो कंप्यूटर नहीं है। बच्चे देखना चाहते हैं कंप्यूटर, पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, मगर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। योगी जी आए थे, टंकी का उद्घाटन कर गए, टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। तो ये है योगी जी के आदर्श गांव की स्थिति स्कूल की। गांव में और क्या चीज़ें हुई हैं, कुछ गांव वालों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर Delhi Aam Aadmi Party sarkar school anti mason ziale zirlai tam tak private school atanga sarkar school hanin son sup thu video masalama kantar lang to a tin Aam Aadmi Party in sangni somni pahni Uttar Pradesh in thana chu ve an tum thu an puan hnu lokin Uttar Pradesh sarkar yogia minister then khatin Uttar Pradesh sarkar school te chu khoi state sarkar school te ai ma han chiat bik lo thu le Delhi Education Minister Manish Sisodia chu public debate nei pui an chau thu te Uttar Pradesh a sarkar school thatak tak an entir thei reng thu te TV ya an puanga chu chauna chu changa Manish Sisodia le Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh te Uttar Pradesh kho pui Lucknow an thlo lu thu te Lucknow mi pui te ma a public debate nei tura Yogi a minister an nga chua zo lo thu le sarkar school en turan kalpo Lucknow khopuya yogia police ten an lo dan thu te video masalama kantar lang to boka henga chang te hian politician ni awanga ngai to chiang manglova mipui ma adu du soiliam vel mai that lo zia halang chiang viau o me ka video te hi min like sakin min lo share dar sak zel ula next video kanin mule don nia ang tha vek ule